Assalamu alaikum, hurmatly YouTube görüşler, жылкы сүйүүчүлөр. Biz бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын Токтомат Зулпиев айыл аймагындагы Калдайдан келишкен бир өспүрүм тайларды чыгарып келген. Буга чейин ушул Йома браттан бери келишкен өспүрүм чыгат экен. Бул чыгарылыштагы тайдын маалыматтарын сиздерге жеткиребиз. Бул чыгарылышка 2 тай чыгат достор. Эгер де энчи бап тай көрөм дегендер көрсөңүздөр болот. Onda biz çıkarılıştı başlayla. Bismillahirrahmanirrahim. Emine assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ne soluk işler жақсы ekan? Жақсы. Жаңы тайлар келип тур экен, а? Жаңы мына күчтүүсүнөн. Өзгөчөсүнөн келип тур экен. Өзгөчөсүнөн. Мүчөлүү экен, а негизи, а? Өтө мүчөлүүсүн. Дене мүчөсү жакшы. Кардыны карап кой. Карындуу. Карындуу. Кашкасы бар. Өтөгө айда. Ага, ошондо бунун себеби бурулга кирип калат, а? Бурул болот. Көгөрүп кетти ата барган сайын. Өзү бурул эле мурда. Ал ушундай көгүш болуп кетти ата аз барган сайын. Көгүш болуп кетет экен негизи. Бирок келер. Көкөрөктү караңыздар достор. Көкүрөк, жон баштарын, немелер, жактарынан жакшы тартып. Эмилеге сразу эле тишин ачып көрсөтөлү, кандай дейсиз? Тишин көрүп коелу. Сразу, а? Тишин ачса экен. Тагынан кармайсың. Түктөн кармап туруп. Ana, bala oyuncak o. Mına. Öte öcer. Mına dostlar. Emine sana bu bir coğuştuğun falan. Bununçu, Fayzullah, Rusya'daki videosu var. Ha. Rusya'da buna bıltırkı videosu var. Oşonu da bir çekesine koyup koysun. Sana coğuştuğun bir geltirip konu beriniz de bir korbansak bir. Algan adam ençi bap kalsa bir. Coğuş. Görsötüp berinçi. Bu ev. Zaten yeniçi bapta bu Fayzullah. Ençi bap ekan aka. Qarasam coğuş. Coğuştuğu жақсы ekan. Tuyaktardı tarsam tuyakları hem bayağıday tijolu emas, mınday öse turgan bayağıday tumuk tuyaktan da. Tik tuyaktar ekan ha? Tik tuyaktar. Qara tuyaktar ha. Qara tik tuyaktar. Boyundağı 1.60'ga ölçü alırsın. Ha 1.60'ga negisi? 1.60'ga veresen. Boyu büyük ekan demin aka. Boylu özü. Ança arkalarında. Çoğ atlardağı sizin janыңızda. Ha, uyruğa tiben dırbılдар neyim жазылды. Neyim жазылды да? Ha. Жақсы. Дене мүчөсү жақсы. Ha, bas. Эми мунун жеңилдиги кандай экен ака? Өтө жеңил. Мен о баягы видеосун коюп коесун, Россиядагысынча. Былтыркы видеосу ям Мына бар да. сынды караңыздар достар. Машалла. Өтө күчтүү. Мына достар. Жакшысы келиптир. Мүчөлүү десем мына. Мүчөлүү, а? Бул эми? Да, карынды бул ака мойну дагы узун экен. Мойну узун, карынды. Дагы узарат чоңоёт, а? Келечекте. Ha, bir жүгүртүп коюп камеки жака. Машалла, мына бар экен го. Келер бирок, секен. Көп жүгүртпөй эле коелу Жемил ака, өткөн күндө дагы качырып. Качырып дагы кууп жүрбөй эле. Жакшы, аяктары жеңил, дене мүчөлөрү баары жакшы. Мүнөзү жоош экен достор. Жеп ичи ден соолугу сыртында көрүнүп турат. Кашкабак мен бир. Кашкасы ham бар ал, ондай кашка. Кашкасы бар экен ага. Кашкалары бар жоо келишкен. Мүчөсү күчтүү да. Дене мүчөсү жакшы экен. Эмне ака, баасын айттыңыз ака, канча дейсем? Баасыны өзү бу 4000-5000 доллар ham дешип атат. Мындай мүчөлүү жакшы келишкенинче. Мен бола турган жерин эле коямын. 220 000. 220 000 сом. Жакын жер 220 000 сом. Айтылган басынан кем болот, а? Өтө күчтүү нерсе, таза нерсе. Мына достор. Содалашып көрөсүздөр. Бера кайда, бера кап келгин. Бера кап келерин. Мына чөп жок жерге чыктым. Чөп жок жерге чыктым я. Ошол жерге чыктым. Мына достор. Сыны жакшы экен. Мүчөлүү да. Мүчөлүү экен. Жанынан көрүш. Жол балге. Көчмар карыны дез калган. Мынага түз этлеп койгон аркасын көрсөтүп койду. Басыктарын. Мына достор. Басыштарынан көрүп. Берак келер. Olmaz берак кайт. Болду кайт. Келер. 220 000 сом. Кем болот? 220 000. Берак келер. Сөз түрдө кем болот, а? Болот.
Bul birinci номер. Azırak kem olur. Birinci номер ketdi dostlar. Birinci номер ketdi. Oldu. Ekkinchini ko'rsatib boshlaylik Emil aka. Ha. Aytadiğanda başladık. Ana sığız yaxshi. Sığız yaxshi kun taydi. Tartib qo'y. Video suratga. Aa. Emil akanda ekkinchi номер turali boshlaylik aka. To'xta. Ha, aytingizlar birinchilar. Hech bir yerinde og'zi yo'q o'xshaydi menimcha. Orqanqi o'ng butunda bor ekan, ha? Bu chim qaradi ekan. Chim qara. Ha. O'tganda tortdilar va. Tunda qochqan, ha? Qochib. Ha. Yaxshi tortilmay qoldi, qochibchi. Ha. O'sha ben bunu biri olganlar. Ha. Olib. Qoch. Çok bo'lib ketdi, keyin oldim, bo'ldi deb. Ha, barbaraka qilib balki Bo'ldi qo'ydi. bozorni buvdi deng, ha? Qanısını o'zi keyin pul topmay qoldi, turozmasinchi. Ha. Andan shu. Hayrat ağa ham chiqarib qo'ydik ham. Ha. Yaşı 2 yaşla? Bu 3. Ha, 3 yaş pişti mi? Ha. İşte buna. Sinan görüp qo'y. Biraz görelim. Tak. Nasılsın sen? Tak. Ha. Ha, Pişti. pişti. Pişti oldu mu? Tak. Boyu kaça çıkardık ha? Kara bakmal. 1.60 Kara bakmal dep çıkargansa. Ha. Kara bakmal ha. Boyu 1.60'a yakın çıkardı. 60 çıkardık ha? Ya 60 var da bu 60 var. 60 var abi da. Aka bunu mini üretilgan mıken? Kart çarkarsın. Ha. Direkt ya bu direkt %10 minilgen ekan. Ha. Şu oyunca minilbey turib qolgan da. Şöyle so'ngini qachatpaysiz. Yürüyüş gerekten ha. Arkada ö dep turab aka. Tabrosu. Ha, shunday tabrosi. Bishkekdan kelgan bu Bishkek. Bishkek. Ha, Ha, mana aka. Bishkek. Krasavchik. Putuqolni bir yaxshi ko'rsataylik. Ha, putuqollar top-toza putuqol. Bul, o'tganda bu putuqolni ko'rsatgan emas. Ha, bu o'tganda neyse qochib. Ha, tuyatlarni ko'ramizlar. Jo'shalar o'zi bulcha. Biraz Tak. o'ynab turadigan aka. Ya, kishini o'ynamış bo'laveradi. Ko'kroq. Jo'sh o'zi. Tadligi, ko'kroq yaxshi ekan. Barjam nima o'rab turish. Ko'kroq yaxshi ekan. Ha. Qara bakmaldın. Bahasını aytamiz dostlar. Bahasını qancha deydi emin aka? Qancha deysiz aka? Ha. Bahası shunda. O'tganda qimmatroq qo'yganman. Ha. 200 mingga qo'ydim o'xshaydi o'tganda. Yengilroq qo'yamiz bunisini. Aytingchi endi. Bo'la turgan narxini aytam. Ha. 155 ming so'm. 155 ming so'm. 155 ming so'm arkadaşlar. Bo'lgan yerini aytam. Bo'lgan joyim. Dollar esebinde çağam. Ha. Ekran betine joylashtirib beraman dostlar. Mana, Ha, mana. Bahası jilligida yaxshi qo'yildi dostlar. Sodalashib ko'rsangiz. arzon bo'da oldu da. Arzon bağda. Mana dostlar. Sodalashib ko'rasizlar. Екі өспірінің ma'lumotini berdik. Yoma barat o'zi to'liq ma'lumotni yetkazdi. Sodalashib, bağlashib ko'rasizlar endi. Keyingi chiqarishlar uchun omon turingizlar.